Asem no enya de ta akodru headquarters the almighty Twene Jonas akodru nanimo. Abusuapanin enya mesco ye de Lumba na Abusuapanin wonya mesco. Monfra Odo Broni na do formula o wonya mesco. Twene Jonas aibogumbe ene supplement o chere Abusuapanin no sebe. Oye panyin a adwene na netiri mo. Twene echirem se Abusuapanin no akwaje bribe. Odo Broni abribe Abusuapanin no e de ase na adwene ene Abusuapanin enam etoto ayampia. Twene abekasa me monchiri mu no atede wa adwene amame. Ewo comment section. I have Penyah blog media. Mess was any dim. Obe like video, no other one. Subscribe button, some click the notification icon for latest updates. I bet you the word that mama. Ewo comment section. Mess was so bas for no shape before so any be action. To me, Obusamia make us say. Diama asemi akodru baby edru nyina efiri Abusuapanin o panyin Kofi wusu. Ono na ama asemi akodru hanom. Every say Daddy Lumba din kan wu ya yekọ na otweda. After na otweda na ga so bibia ni ho. Problem bia ni ho no mo. Basa bia nsi ye di abusua nim se we Lumba yere abusua di hu adanse ye eye madam akosua sewa obi anim de si ye na afi Abusuapanin ya o kan semwia no wono a se grant other interviews ese bo akosua sewa ji se ono kura no obeja Lumba awale o ka se wo ngale biem ana de omunim se Lumba awale no eye Odo Broni je se ensem na beye nwonwonan Abusuapanin na mansem no abia nwonwrai to me eno ene ye madam ko say we hia on say dem ekọ ni nyina for Abusuapanin na je say obi anum de ekoso but ora hawa Abusuapanin say sana no out of nowhere say what person sana no ntem so bi ekeka nsem bi no Twene say Abusuapanin age bribe Abusuapanin age bribe Odo Broni abribe Abusuapanin and Abusuapanin enenam ekeka de ope etire Twene agbogumbe ene supplement we ene nsemo a oka Oba so anu ahye no kwenti se de bia ye no Oba so anu ahye no kwenti se de bia ye no Of course you know where we are in the great city of all time New York City baby Daddy Lumba Abusuapanin wa pantan se oyo Daddy Lumba Abusuapanin wa pantan se oyo wa pantan se iron tete iron na yedi bidie gum no sana Daddy Lumba Abusuapanin wa pantan etie Daddy Lumba Abusuapanin wa pantan se oyo ba so anu ahye no kwenti se de bia no wa pantan se box iron hwe bibiye wa ba beka clearly. Let me start the warm up like this. Odo Broni unim spefe se onye Daddy Lumba yere. Elunti na first day obeka no kure se Odo Broni onye Daddy Lumba yere obeka no kure. Se unim no akosia se wanko an ye de na brew. Ama unim se oye Daddy Lumba yere. Ena ye na watweda na oba nkran no Odo Broni atɔw watɔw atuaka watɔw na ode ukɔkyerɛkyerɛ Daddy Lumba nyapade a wɔwɔ ɛna watɔw entiafe watɔw no ɛwɔ sɛ wo ba betwa ntoro sɛ Odo Broni ayɛ oyere because Abusuapanin kwasiampanin ya tow Abusuapanin ti akura ase ohu estate da ohu mansions da ana Odo Broni a tia ni say Odo Broni nkuofuo Abusuapanin ya kulumba awie se wo man yetimi wie akosia se wa estate we nyina ya menu mienu nko na ebeche o entia ni yemfa adwuma ni akosia sewa anunti na wujimi sa Daddy Lumba Abusuapanin we yakwasia. Of course you know where we are having them now. We are in the great city of all time. Daddy Lumba Abusuapanin we yakwasia mpanyini Odo Broni se wawari Daddy Lumba nkasa mre pictures adye surugatu ewo internet no so enam se onware ne dantimu nya picture bi ama
And so akosia sewa o ware in 2004 September na mobile phone kura ni wiase. Ko her wedding photos a twagu social media and so because akosia sewa and a real wife. Odo Broni oye Daddy Lumba ni akosia sewa made. Odo Broni oye Daddy Lumba and akosia sewa made. Omo eba F00LISH ba. Odo Broni na nu aduane ma akosia sewa servo akosia sewa. Any nikunu table. Odo Broni oye made. Abusuapanin kwasiampanyini. Obia nware no. Oye made na akosia sewa ko Germany. Daddy Lumba enkradi didie no kodi akra o 16 years no oye made wo fi ono. Ono ni Odo Broni no. Enti oye made be kan okre na ja jimi se wo di jimi nam se wa koye hwehwemu ahu se ya ware Odo Broni abra enye nokre. Aden na wo ye selfish da wo ye sell out. Akosia sewa no minim se mo pena kuno batanya adwuma. Mama ode letter oka so divorce because we hu se Daddy Lumba akodi Odo Broni ene na wa kofa na betena fie so ware no. Sa letter no mo di expose mu ho ene Daddy Lumba na mo di expose no. Man fa me expose akosia sewa onyame na ati amka. Ntime ne mu a afia so asnega amabɔ ne pa no ogu abusua na nimase. Enya akosia sewa no ogu na nimase. Ntime sraw munya jimi na moma nokre nye nokre. Na lawyer baba jama kwasiampanyini ono so akwaje bribe. Selfish people. Na ma betena se o akosia sewa onya yire eye Odo Broni na ye yire munim sema jimi. Akosia sewa no mu hwe mu owu a abusuapanyini no woni Odo Broni mu na maku akosia sewa. Enu ntina wo watimi atena abusuapanyini kwasiampanyini atimi ama Odo Broni ama o date ayede beye Daddy Lumba yie ama wo no the date na beto abonten abra momu akosia sewa ene ne ma ama ne momo Daddy Lumba ni nua Ernestina Fosu akosia brempoma Faustina Fosu ni nua mo nyina ama ne anu ntina esi ahụ sɛ ayi Daddy Lumba nuanom ni nua ma no betena sɛ han omo de ariye no anam sɛ mama de a mo pese m kosie omo nua no omo nte ase ye omo so de omo lete kokot omo ni abusuampanyini ni Odo Broni ba betwen why because obi awu ni patitro si awu mo de by force de ne kwahya menam nyamo an makuna adenti na mo nkoye optosi na Daddy Lumba nua ma nyina ha Odo Broni ni na busuanfo nyina ha akosia sewa ni na busuanfo nyina ni ehu de eku Daddy Lumba fenchem nipa crop poison no ni ehu no ni ayama police fo afa no na afa no asem de na asem ko next time no obi ade etu ne hofo se obegya ma asem na o ma mekun nipa no mo anu makunu enti mu pesem fo so asie no fast esem ma busuanfo ni nyina ya awe enu ametire se ayi akosia brempoma omni omasoma omnu aketwa se omra onu so mra social media no fa metum se omu so servo abusuapanyini ni ayi afense omu a ofa no omu servo ni Odo Broni lete se omu nua no onto se ombehu ni de ku no de yensie no because omu ye man to omu nim se ye dan a omu nyina nipa bone 40 se de Odo Broni ye nipa bone ni no enti Odo Broni na aku omu nua no enti omu nim enti ese omu hu de enti a ayi Odo Broni mu ku no eye japade enti no makulumba enti japade enti o makulumba no na o mato abusuapanyini kwasiampanyini enti ono abusuapanyini se ya na Odo Broni de ne fry private jet de ne fry ayo plane abusuapanyini odi akra akoni ababia plane na Odo Broni abuku nice I first class seat amano not the plane mu abusuapanyini off plane da esi a plane off hey enti we ya branti afatu honfo beye masema ombekun wo yiri afane saa Odo Broni don get me wrong wa ya ade wa hwe Lumba wa play the major role as a maid
and oje ne madam kunu saa na tie story ni nyina na me kire no omo medada say Daddy Lumba ware Odo Broni eka ne yere akosu asewa won ye ntro Odo Broni ye made ofio up to now kra no akosu asewa ko efie o free brochire ba bia still Odo Broni na ne no aduane besi wona akosu asewa nyame na em so hwe ni yi anu ntino o man poison em so poison no em so odi en yankopon yi free ni mu minim de ntia da mu ntimi nku no because Odo Broni na no aduane kosi table so e de ekoto Daddy Lumba mpa nyina e ma oni akosu asewa koda tie ya mecho no enti I'm telling you, say, Abusuapanin no the same way no mbekum. Omani abre, bikura na enye Odo Broni ne kun Lumba, Odo Broni abusuanfo ni bi because mate say Daddy Lumba ne kwasea, the FM ne koye Odo Broni of ani nua say on na manage in the way Odo Broni abusuanfo no the companies ni business bebre ma omo. Na wo ye ne say o mbekum Jimmy. One etse ayi wakohia me wayere me ne mmanie mabusuanie na me de me nyapade hihye me side check abusuanfo nsa ede ye no ombe me ombeja me kwan se be yo mbefa ni nyina enu ntino mani abere na asesi ya mpese omda na yere by force no abere omunnim pefe so wonya yere on court bia ni wa baba jama o print fake marriage certificate mamu ameba be pono memo bia ko pono amadwoma ama gene law license no so agimia adan ye wako school kosia law unim say when somebody have married in a court on divorce or your divorce there's no divorce certificate to be provided na yen ko fa side check Daddy Lumba say see our 28 no o man no ne omo Germany ni ade nyina obi a started in a member enti sa 28 na adan yen ka so obi a yere there be the oware no court our certificate on na yere. It is what it is. Se okojaya kosia sewa anka kosia sewa beji half of the properties or entu ankojano ntu anya na wawu no properties ni nyina ya kosia sewa dia romanically ansana ya tenase akase mana mu amune na wo ni nyina obi afa ne ba mrane yemfa sika ni bi ma mu nkohwe mu ma ana yemfa property we ma side chick for ni nyina ne mistress for ni nkohwe mu ma simple truth enti akosia sewa hwe yenya so mbekun because they see wona ya Daddy Lumba woti ase wona properties ni nyina ya odia legally record they see wona betimi the table Penyah marriage certificate abeto the Abusuapanin ni ya the court enkran say omo to command juju di yo so omo koye ni den ya wagimi anse ota omo adansidio ya ase wa Broni adafuni ne classmate ni no ho ne ya ware munyi picture mra munya picture ma ana Photoshop na mo koye Photoshop na muko ya na maami papa sei mumpe akosi asewa oye oba papa Daddy Lumba aburo no 20 your friends na won letter na amu di Jimmy ko release ya na utie mu nsem o se me ne me kunu ne ho denden ne me ne nyina ati Germany ana o se o ko Ghana ba wa mabio ohun ya ne se wo gufie ho efie one ne tim nti Daddy Lumba na anya yale no de kotena Ghana ho onu ana stu court now because we konya twafofra odi wanya twemo which is made odi no ofio nti oma no waja nkura na bo mo so na maame oba tan single mother oye double fa wom ehwe nkura wa burochire nti maame wei onye omobo na ma side Jimmy ametna say we don't recognize her as a wife, we recognize side chick as a wife. Na me bompa ye say mu am support side chick for ni nyina no daachi mu ware na mu ne mu kunu esi dan si ho a media na mo media mbekwa kofa no ana ukunu kofa side chick no me pamu mfrifie na ani na bre for 30 years and 20 years asiesi won na fa kwasi ama no ekotena maame so na wo side chick ni nkunkunu no mfa fie no na fe no ayesi ayasa pam ya ma mediku na na hwese ebe ye oda aboaba agimifo nkurasefo maya stop people me minimum me nyina I don't know them, nobody knows me, but I mean I have a truth platform no kre eye no kre
wo ware na wo yere na wudi obi ene ne wo kura still onya wo yere na wa ware no court no nkwa na ya wo yere dia one na wo no o side chick Etimesra Abusuapanin ya okura no wagimi a omu a omu nua be ma wu no e wo se omu mom na ane omu plan ayie enye side chick na ane ne ko plan ayie aboa stupid man Daddy Lumba abusuani kwasiampanin e wo se oni akosi abrempoma ene Faustina Fosumo omu na ane omu plan ayie na ane omu plan ayie a omu akofa Daddy Lumba nyom makra mu abeto aba amawo amu watie ma Daddy Lumba ya we woni nyumu o say no matter what mamu remfi akosi asewada na wabre bibia waye bia achievement ni nyina ejina akosi asewa so every 1 minute bia ban sinamu every 1 minute bia fire service namu every 1 minute bia fire service namu nyamisha broni every namu na of course you know where we are in the great city of Water New York City baby na me catch us every flag in the bom nyamisha broni oba so anu ahye no 20 cedi da bia no enti Abusuapanin kwasiampanin mi Daddy Lumba Abusuapanin o jimi amama obi akobono me mpe jimi o jimi a obema confusion asi amama obi akobo ana baba jama no ne license no mo ba withdraw so koso jimi a every 1 minute bia fire service ne nam no wa jimi a na abra wo wakotena school masua law unim say be ma wo yire na se wo so yokohwini no obedi ma wa abontia Sama ni nyina mistress ne side chicks. They are different from Bema no ne yire no. Enti dia oya yire ne dia ono akotena asensan court nkrata wo court. Ena oba ne de nsan ba en dia o minima warefo bebira minimum mo America kro mo de o mu kru nsan akoma mo abusuanfo se anso mo ne o mu kru ne da so tikro mu a oba bi abufu a obeja awaware ne national anthem. What do you say? A national as long as you enter court, divorce people near Daddy Lumba sign akosia se wa sign. Until says ebe sign ama judge stamp to say a divorce say nkofo mienu no. They are still married. I know the insanity or the cause be hunu na Lumba no jai made no die, side chick ni die. No wa eren wa ba Germany. Enti almost the ma Odo Broni abusuanfo kun Lumba no enie ni nyina ne say Lumba no every 1 minute bia ambulance na mu Lumba no wa jimi opam Odo Broni fifio so onko ne baabi na wonya me yire ko me pamo ena opam no wode ne kwase aka kire ne say me ko mabusuanfo me ko me yire ho Germany enti o ka kire Odo Broni no ena ono so di sun ko ka kire na busuanfo ena o mo se ene se obekọ ne yire no wode a ene enya no kwan enti Odo Broni no eko every 1 minute bia ayi na namu no ai bola kan na no Odo Broni no so ko edan eko ka kire na busuanfo na busuanfo se ti okọ Germany o mo be pam ya free FMI so o mo be pam ya free estate ye be da didi and yes, I didn't tell you, you're not quite boko. I don't think I'm cocoon within the same week. No, we know. And one tia, and one tino macuno, and one tia, because we are bear man on the side chicken and nam. Now I will police here. Now to a side chick send me Jawa Janiako, may yet ho. Wouldn't him say, we are sir, Obeku Jimmy Toyomo. Enti nipa no side chick no yare nyina ono ana atena on chain ahwe saa de no ama wo yire na free Germany amehwe na wo ato wawie wo se me pam wa frifie num na wo pam no ne mas insia no ana be ma be na mefa nkohwe enti ni nyina ka ho bi ena ma o maku Lumba no nya bibia eno anti na o magya no kwan boko enti Abusuapanin ni mesrawo Oma to na wada ne kanaman a omo na ehihye mmena ma wudi akire no yinya saa ne ya amamre ko jimi say wodi Daddy Lumba nua man betena because they are the first generation of the family before even you because I saw who say omo maame ene om papa na wo Daddy Lumba no
and na wo abusuapanyin no ye omo maame nua keke odwan enti wo nhihye omo nua funu ayiye abra wo mo mama ne wagimi ese wo di omo betena obi na afe no wo ti ase se yenkoye postmortem ne ehu die ku no aduro krom de ma Daddy Lumba no ko wuye no ye koye postmortem ne ehu die ku no na nipa kro no ye frɛ police for no mbefa no kwahye police akache na mu jai chimi se mo ye bibia buga because you say I side check control abusuapanyin hu fi stupid man kwasi an ka cho say I akosia say wa no nipa boni ni to the sense that was am I wo abusuapanyin o ma hunsu nidi wo ya de ne fenchem ye ne nokura so a akosia say wa no obehwe Odo Broni no ahwe ne man nyina aka ho because already no ye made wo fie na Lumba anyem no akosia say wa na hwe omo Jimmy Toyomo already no Germany ho na mo made ba ko so Lumba no kwanyem no ho ntia akosia say wa nim say Lumba ni suban but on fa ma abonten ti ono on ta say wa Broni Odo Broni no on ta no won enti so bi obata Odo Broni anka say amri anten na ne ayima mefe nka kosia say wa it so 24/7 nkote so but one for man ko FMB aso one for Daddy Lumba ne Odo Broni anko ba bia osaya shopping the brother Odo Broni ne man nyina e feel why because one him say ni media yakofa na ba na mistake na ni kura anyemo enti only choice nkura ne ye na busuanfo but mamu meyi ma me ni film say ye mfa ne mayi na because onya yire ma jim wo abusuapanyin me bompa se obi fa bi nya wo mama ya omukunu made omukunu nyim omumedi ni empam mama ya ne megu so kwase bi ba next time besua nyansa na ma jimi sa mo ye normal anti-clockwise rotation every 1 minute bi ya fire service na munyami shabro ni abi na mu ne sami bibi o mo de bremi o update ni nyina se Lumba petwa dodo dada ka edi aso kan nyina omoa o say etwa bi ono obekwa hu wo Germany bi ya Lumba di ka di nti oni Lumba ntokwa ni nyina anya se obi akowi obi bibi o etwa hu na omko ya na ma na ku omienu nyina na Lumba no wosika nti dada ka edi kura se oba na oto ono dada ka edi moto se ono mu no oto Lumba nso bi na Lumba wosika nti o sika de to nuro nti onwuda nti Lumba na mo no o chronic disease ye ka chronic disease ya yale a woko a enko bade bia benum nuro na sustain sa yale no oba na madada ka edi bi no ama Daddy Lumba bi nti dada ka edi nam bia mi bewu no asikire no otena radio so na kan ye Lumba no tia so wantimi ameka se ka edi bua wantimi ameka hwe because onim say no kure say e man ni ku omumienu nyina because omo petwa dodo anyam nko anu manya sika memeti ami osika che Lumba ni dada ka edi ni nyina no dada ka edi kura so ne kapre maji di che Lumba bam what you say enso mi nkodi obi abada adan ya twade na benya frim ade a wuti wa bonwuma nya sika wie tina wie sina di usika 60 years wa mama afun we yakunkwa because of anibre echeke kenti wo nkwase awuo enti abusuapanyin ti ase e menhura hyefunu no na yenkoye postmortem na nipa kroku no yenkofa no na yenfa no to prison na munya yesi magimi no obviously it's a chronic. Yes, maybe sometimes you know what it is. I speak like the American person because I'm in the United States, man. So sometimes I speak American accent. So you better understand it like that, man. So I say, "Entina me kasa me can say why me here now? Ye maid of Anna Emma Henry Fit ayere." Enti one Henry Fit yire na nama no pa wi anwumre enso na Henry Fit di se wa me hesa di ne yire ne ka ho enso na ne yire ne ni mo hwe onko fosi o made of Mary, made of Ruth, made of because my nka me can made on honor there be. This is the United States, we pronounce it
made of Anna. Alright? So I'm gonna talk like the way American people talk. So you better understand it like that, man. And she said, I say, why me here, man? I'm silencing, you know, because I say I ain't Lumba Dimi Bintin coming, so maybe I be Dukunan. I'm saying, when you're about baby choco. Until a year, Lumba Woo first day on that TV so. Because the weather is changing or it's switching from cold weather to this hot weather, from the hot weather to the cold weather. So I mean, I'm gonna sneeze, I'm gonna cough, I'm gonna do all sorts of things because it's on fall, and it is what it is. The trees are falling, everything is falling. Listen, it's American English, so you better take time to understand whatever it is I'm talking about, man. Anyway, with that being said, let's get into it. And I'm silencing. Say why me here? Say Lumba diwa. Me a Lumba started say odi say why me here na 2023 say 20. Me be ya warm up my Lumba say ombe ku o, olumai. Ombe ku. Le enfia na wadru no. Anya me ne boy say be preach ho o. Wadru unyandru from 45 to 50. Ja twedie ja twesem na tena wo yire ho. Ombekum because abra we mu no boys in the omutu America boys na fa ginseng ne Viagra ne nkwasienuro e de omutu America on paso enti olumai e wo se wonso be de wo be fa nuro ni bi eni omuko akansie because e se o speed no match in the level of them plano enti omoba e se omumma nuro nom me boy you fa draw we na wakoma na ayemre wa bre o wiase bra ombeku me ka che Lumba wantie me hai me metiai me ho fa che Lumba bam magidi che Lumba bam me wo ska che Lumba bam what you say me kura de I enso me ko robi aba pieto da why because I value my life. Because I value my life. I value my life. My bedroom United States, me chele have in Amunia, I'll be out yase. Now will be back 20. Now I will call Asamando now 40 years by me. Abra met me a cho yasi a chele, and here for crown we, Oma di 70, Oma di 80, Oma di 90. Omwa a car do quarter say you know I mobro adokore you know abe e ka do mo so munwi what you say olumai for binam 68 72 80 90 kapre mo ni bi da ma council na nye Lumba wa ye say tem a wa ji diun number bi obi abu na 20 ubewu. No, it's not good. And a man only that a kedi man makunto kwasa de wura asamando. Enti akosi asewa media mekano kura kire. Aye no ba moma unsu amennom. O ba chichiri waduane gu polity mu bra nya so mbekun. Media mekano kura kire o mani abre. Oma shisha Abusuapanin ne bo ntina obetimi aye ni na busuani aye abra omo abusuanfo amane no ne side chick ikoye aye adan Abusuapanin wajimi ana masa akobo afia so asinega fufufunu pa so megu Lumba ni masini nyina ye Odo Broni ene Abusuapanin ne lawyer Kwasiampanin no nya se document nka afia so asinega nyada document akosia se wa servo Lumba shop so ja wale because wa kofa oba be shefie ena ne ma we to ne ma resram Germany ena wa betena Ghana e wotwe sa letter no e kire clearly se Lumba no nyare no te Ghana sa na ni sisim no yi wo Ghana ho letter na be kire letter na be expose Lumba big time ama se sia Lumba ma 11 no. Yes, I was 17 or one. Say, see a Lumba man no crowd, so many some more 17 or baby. Now, my many dear see because my many protected Lumba.
o protect Lumba image. And you see, I let any barber and say, almost in as your more chum, my dear, my brother, Penny. One with Jimmy. Well, if something is one, won't mean ya for some money 97 that. And idea 9, I won't mean for so money 96 that. More yet, day, Odo Broni, or your maid, or your wife for, or your maid, no, a wife for no, Obi, and Kofobe radio made in your mamma. Yes, I am conform so me a year, Penyah, Abusuapanin Jimmy for ya. And no quite confusion about Daddy Lumba, yes, because of selfish. I'm Odo Broni and Abusuapanin, a shelf one, Sawami Amatono. Sawami Hamono, Amunoma calculate you. Yebenya Fiaway, Yebenya way, and today never ya bet me a Kosia Sawa free pichano. And to your mayan say, Yebe denies on your year. You deny so on your area. A feno, you are entitled to all the properties. And Nuntinas Marco Fast side chick moon himself you made Abusuapanin Penyah, un himself Lumba area Kosia Sewa. First day, Odo Quasia, but now can say Unimobia on client. The only minute Kosia Sewa, a banisia or con clam or Makoto. A banisia would Jimmy Mobiaco poor be at Winkasel, may obiant me kasa baba nyama no kra o kosu twa trust say obed disrespecting marriage certificate akọ je bribe atro nkwasia let say side chick ana made ni yire na kosi ase wanya yire a mema adwomama ofui na je lance is free ni sem asia emra o si chinchina amaje bribe nti yema bribe overtake emra no magimi on stupid people. Then what is the purpose of say a nipa court salary say ye kokota ko ware? Chira wadwe mame e wo comment section. Penyah Media.